Ramirez Xiberras u Simone Grande tampar xulxin għandhom 12 sena, imma għandhom xi ħaġa oħra komuni. F'Novembru li ġej fi Spanja se jirrappreżentaw il-pajjiżhom fil-Junior Eurovision Song Contest. Ramirez lil Malta u Simone lil Italja. Fl-aħħar jiem il-produzzjoni tal-Malta Junior Eurovision Song Contest tat ċans il-kantant Malti biex iżura ta' stazzjonijiet tat-television barra mill-pajjiż. Fosthom ir-Rai fl-Italja. Dan biex isemma l-kanzunetta tiegħu mat-Taljani u allura anke l-Malti. Kont mistieden fuq żewġ programmi tar-Rai, żewġ it-tnejn li huma kienu fuq it-television u wkoll kont mistieden fuq Rai Kids, illimna fuq id-diska u l-vjaġġ tiegħi tal-Eurovision. U issa Simone ġie jżur Malta. Ho visto Valletta e mi è piaciuta molto. Imma l-wasla tiegħu f'Malta, Ramirez għalmu xi ħaġa bil-Malti. Tallimtu kif jgħid qattus. Mela jaf jgħidha suppost. Suppost. Fil-Junior Eurovision, Simone se jirrappreżenta l-Italja bid-diska Pijama Party. Dan wara li rebaħ The Voice Kids Italy. Questa esperienza di Voice è stata bellissima perché mi ha fatto fare nuove amicizie, è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto nuovi artisti, Antonella Clerici, ho conosciuto Clementino che era il mio coach, super simpatico, come si vede in TV, diciamo, è una persona veramente di cuore e di questa esperienza sono molto contento. L-aktar kanzunetta li għamela l-qalbu, Adagio, tal-Ara Fabian. Għal Ramirez u Simone, il-Junior Eurovision Song Contest qed joqrob. Mi aspetto che sia un'esperienza bellissima, di fare nuove amicizie e di divertirmi. Tinħossni vera ċitat, għadni nasbis emmint li il-baħtujina tal-Malta.